Lo Reinard amb la cigogna. Un bel jour, lo Reinard, qu'es capun de naissença, vogué demandar qualque servici a sa vesina la cigogna. Per estre segur de li parvenir, et même que fugués un peu raspi, mandé en aquel une invitation per dinar, a cause une causa qu'elle havia jamais facha. Ben segur, havia pas fa força fres per preparar quel repas d'affaire. Une soupette ben clara, amb de dins renca d'aigua d'opus, 2 coa de ceba, un pitjor museu de cudena ranci que li restava, amb un pessu de sau. Et mai d'accord l'havia servida dins de plater pas trop fond. Passèreu a taula. Eu fasia mina de se regalar en lipant sa soupa faguent força bru, d'autant que l'invitada, amb son lumbè punxu, fasia de son mies per assajar de n'en prendre aument lo gust. Eu n'en reprengué tres cor, mai la paula cigogna fagué mina de pas haguer trop fan. Gramassillet lo vesin, puis se retirer dins son nis. Aquí se promettait de rendre la politesse à l'autre marit animau. Lo fagué lo lendemain en l'invitem per lo següent dimenche, lo capun digué panani, es ensin que s'acampè enco del grand ou seu, atira per una bona odor de doba. Es velai qu'embaumava tot lo barri. Sucament, dama cigogna, que el patan bèstic acò, havia trissa la vianda prou finament per la pusque faia passar dins de flutes de veire ben fina e ben auta, que són normalment emplegades per li mettre de flus. Li salutacions leu facha passèron a taula. Aquí l'hostessa ataquè son repas enxauchant son lumbè en jusqu'au fond de la flûte. Acò suffisié per lo ben remplir en un cor. L'autre pelus de Reinard assajava de fer entrar son nas un peu curt et trop large dins lo cor d'aquel recipient mau comode, e comprengueleu que venia de se fer agantar. La leçon d'aquella història és qu'un capun qu'am ben d'enganar les autres, pou estre segur qu'à son tour, un jour ou l'autre se farà pessugar.